amegbesane san ni no se makuwo na kan lebi awie mo na ewuwie no eke ara akwete akwa eje nlo mi npa bo fa no nu na ehechon lo nu pa aden ake ihe awie mo fi okokebe ngo no ji ake wie mo ni yo ne je mo fe mo abo ha me ko me le wie mo jugba me ko me hun le kokra wie mo ko ye ni ka ji awie le be ko mi ehi china ka wie mo no keji awie le be kokro mi ehi jugba le bi na no ba school e ba chon wo shin akonde ngawo na kan fi oda agbi je ngmene keke shi wie mo ni chon no na tabuku kele wie tamofo yeli wie mo engo na eja akra ni na ho ake edora akwete akwa mi hu keji mi ni e ba do mi nkele ba wie wa yeje na wo benete se nke nwuwie san na enu ehishishi bene bashia e ba ka mi ake e ko we ba wie na ikpale he fa hu shi mi hu na ake isa ake maba koni mba wie ma chonle koni enatri ne ka cha wie mo ni chonlo na tabuku wie saneko she ngonle keke ake fa oyeli na sa nwewo okela ake mi nkpale fa na enmehe wie mo fio nim smoni nke ngo hiene akwete akwa ha heto eke onu ni ashara makuden ake ene chele saniko kra shine wu ke mi ba wie na kan no nke le hu na ewo eka ha ohe ye ne he kra sheje saniko ene se makuda akwete akwashi na eche na eshije nkete ewe noni na tabuku ke ngafe amesusu ake akwete akwa yose yo se je ngo shonu pa ke apasa fo twen pa shanshan newo efo amedan kra ameka no chumote no san ke ashigbe ken bi edienche ke follow ehun na ke lelen chake mo kule e ba school le ke asafo emi agbene mo ebo insolimo ba san eja ke aya ebe ni sami ni apa hu ebe ni sami je no keke shi akwete akwa je hogba school shishike ha onu pa ke gbe ke bi fen ni na higba ya da agri school me nya he ya me ba jogba hu ni kecha ene no woja lo e baba o hin ke ye fen ba ngla me gbe ke ha esolemo shi tamo bone ba ye ble ma Israel bi ate beni manche David ya gbe Philist bi atache nu pa Goliath ni Israel bi ye fulala ake Saul egbe pe shi David egbe ipe nyuma ni edo mancheso na eta David egbe keje no se na ka no mpe ibami ya kwete akwa he ya kaka pempem akwa mi mbie na oblanyu anichumo na me bon he wie mo wa ade nche amete amekume poni ke na tabuku yo sanigba jio oblanyu yi hale awo noko no le amele ake amemingbe akwete akwa amemiwo na tabuku mi nkra ni ye no hewo e ha na tabuku kenga ke bi fen bon oblanyu no kromo akwete akwate no chuenu chumo papa ni eje shishi momwe boni ebo asafo no ya he moden na kan no ebo school hu no ya he moden da so ha lebi nsrabo be school be ka me school ba ya pa man ni akani efi ochake mo ke ha gbe ken bi ehewo amenya ahepa chije school be keke sumo man bi hu fe hinka ye gbe ken bi ko nupa ye he mi she ni ene ke fe mo mi anagbe ken bi baba o wa school agbene hu akwete akwa ke scout pe ba school ino potitri black gbe ken bi ke ba school ene me fe ni chonlo nupa akwete akwa fio wo na tabuku milani e dobla nyu ona libete no boni hisan ya ko wa mi ye school ka safoni chumo short ya mi ke ashibeko shi echeni ni bi bon chakemo beke no nko ye school mi ni ye kenken manwo no ni echeche bi tontun ji na tabuku beke no na le ni ye school ni hi wa hu ke ni chumo school abo mi shi no ko na efio na kele wi ahụ na echake kra jilede nche ochie mi ngbi na esumo no ma mi ke ba school be kome e ba hin ochi alo ochi ke fa na ba school ni je ake no ko fi ole lo achunle he ko hu ne ka gbe ke ne iwo po fi o ko ba school no kwelo akwete akwa ke asafo no kwelo na tabuku te kabu na kan ji gbe ke nu na egbe hisegbi ejwe na ba school
so hale bebe na kwete akwa ya school na akabu na efute na neme kemimbe school no kwelo mme ni achule bi ni efe agbena ni ate Solomon se echegbe kenu ekeje na neme ate nke badamu ehie na ebu ele ni bi mu eke kabu keje ju ke bashi nye so na egbo te hewo no ba school kabu to heke ofa na ya heko imeni ofe ehia alo oheye chonlo nupa abile ko ofa na mfe noko ni ihe hu ye kabuto heneke be no ewo oke school efe ihe chireji mo heko oba be ni bosmo no ya hia o atashi be ni osmo da no ku se ke bai ko alo je na kan ha nu osisi amro ne saneko be no ya yefa no ewo mi hu nke ochi enyo ba hwe no aha boko no atashi ehia ochi enyo se oke ofolo aba koni wie moni yo nke ha me ya to oji enu ya hia school no kwelo akwete akwa glaka butue yenekengbe no na tabruku ba school elebi Solomon tamobone for fame da ene hewo eje hia akpakope na eba na nakabu ise ni lehu eya keke na echegbe kenu ise ake eba ne boya na tabruku bi kabu ofane school no kwelo ken ya hia kabuke ni menu afi na tabruku bi leko ofane ike ya hishi ochi enyo na ni nkunse kebe ko kabuje na neke bele menewo ke hewo baba one ku se keba honu atashi o ya hekweko ejinu abon school ba kaje ete pampan so ne ke yakayaka mla eje mbia no bele ni me ji eye no ewo etawa ke ebo okun a agbene nkele ba kpahia kwa school ne na tabruku ye mo na ewie wo gbe kan to enne lelen kabuku ese ke bata school twemi ni eke akwete akwasane kokra shinle ena gbe kan momo no ewo be na ekwafiwe cholo no kwate kabu school twemi ni ena ka etaje na ebo ile ni bi mo eke kabu anije bo nke oto woji no ya hia lelo kabuke ofa na mi no fi oye bi elolo alo ota opan da no shin bi e akwete akwa bi kabu je na eke cholo nupa ofa ne da bi mi ya ni cholo na tabuku ke nkunse ke batashi akwete akwa bi kabu eko wake ani o chonle monike o ya hia lo ani o chonle no fe hewo ni nke o ya hia lo meni hewo eke o batashi no ku se ke ba o ba na mi no ke mi to wo je no shi twemi dani ma fanane kabu teshia na tabruku eba bi akwete akwasane kokra akwete akwa hu eafo na tabruku da blema bi ke keji atre no na keji akpo na shin ona me baba o ka akwete akwa ena wie mo ke chomo ye na tabruku ke ngamako he ni che enu ne mo shi ehe ye ake amekesane fonko ba be no wewo ebu wie mo efe ni awie ya me he eko he ashile die nche ebun okade ya namo ya me wie mo ke ni fe mo ni ami agbene akwete akwa gle he shinkeje ame he kra ne ka me besra modon chini chumote no ke gbe ken bi ebon school emimba ni eche ni chonlo edwe ni o school an ni kule gbe ken bi ahedon na gbe school no kwelo akwete akwa te twin e na osofo kwa mi ne kele koni ata ochonlo komi agbagbe ame ye kaka pempem abochonlo he modern ahu ana ekokra mewo chonlo edwe he mi nakan ke ashigbe ko gbeke atrashin gbegbele truka ni ana chonlo papako ni achosele ye chonlo ani kasemo he wulu emi afata ni chunlo ahe ye kaka pempem ni chunlo ekomeye konkonu ni amehu amehia ameni chumo mi npen de nche shi alehe ni alonte dinje babote chonlo ekome aten ni eha ameshi hele fefe ba fite amete no ni dagbie jabe ye school bi ahie na park ya hia enenu chumo no onupa ekwe na amenake isake agbla ameten mewo akwete akwatashi truka agbikoe bofoje osofo kwa amenwomba ke majemo wolo ke bahale wolo ena ni chonlo nupa ache na ebo enka ni mope keke ya anu abo ago
ewu ehie no ko na ehere mo no she akwe na chon lo afi da mo ehie school no kwalo no pa teshi ke ba fu a chon lo afi atu neke ke henyamo aha lesen ni no se be ni aha le nu akwete akwa fla chon lo he ke ingafe agbene be ne fla me se efe ameja amane ekukuku keke chon lo afi ke le hu ehie baba oko she ta si truka ni ne sha wolo no keje amenu pa den ake afan ke memba kaka pempem shikaji eni ne sha fan wolo eno no eto eni ne ya be no eketo eni bi me na ekesha bi ene mom eba ni akalete asafo no kwalo ngo ko ni eya wo choni che nyomo no achomo ame awo che ne keka ami nson ne ana shikapa nkpa anyo keshele nyuma kenyo ni ahiomi kaple agbutempo aha akwete akwake bo nwa ke no ni mba na eko mfebo kwe nu ya fo njira shikwenfo mi den chen ya nyemoshi ni nkpakra nga akpakishishi nke fatahi ni di nke wochoni chegbe ni ton ni ekete amro ne eko enyomo mi mbiane na woko aha na kan shika ahie ekpata ke biane no ewo meni akobo chonlo nupa abi chonlo afinike chonlo afito heke asafo no kwelo ke asafo nupa ehie mi eje mie amesusu ni ameba wiake chonicha aya ni gbin enyo lo gbi etese danata ohami ni nke majele noe ameba na nsu no mi onupa apo amenye mi ni mbasro akwa mi mbi nyotonoto ene akwete akwa ka fita shemi ngbasane ni bofo ba akwete akwa mo ake ata ochonlo he ni ba ye asafo no kwelo we afio afike bofo e chamlukete bena meya akpe ya asafo no kwelo asawulu eno kekeni aha afisen na tebuku we na anu eke ata klote eje onu ne she chonlo afiden ake eba ne ebati oshitruka ni bi asafo ebehe wale chon ye shikagbe fan tamo he na ejeke ba enehe wo wonye wona chon ye nyomo wo efen wo hale wa atwa mi ahue wo ya ne pan eten ke shere nyuma ka enyo ehwe pan enumo no ewo wo ka he no dan ko na eke ha chon iche na eke la awie na ekwa wo he ke ashi nyon gbele amro ne ehwe gbi edwe ni nyon gbo ni wo ba gbe na wo hale chonlo afika heto hamo chinaka be mi no hue school no kwalo nupa akwete akwa ebasheje lejimo ni ebe afihime ake ehe shika fan kone kefese ni akwegbono ni achon ni nine ashepan enumo no sane mu efe enwo afina kra shi akwete akwa hiwo enye no kweke afi ka akwete akwa bashia ni akwete akwa batao pan enumo ifa egbe shika ni ake ha afi eyi ni ake awochone che nyomo nete chonlo afi bakaka pempem yesu amane humbemi eke nga hishi ochiete ni na teburuku kame nga mokumuku kra ye man ochiete se akwete aka kofon eno ne kame nga mambie mefia ni sake anga me eke amete anga me ashale kame na agbamu ake me bakpa koda ni aka me nga me shi ameche kra chonfenini na ewie keshi se ekwo ake ora akwete akwa ba le hu neke no akele hoshia hu ni akele banga mokumuku be abo shi no po eche neke shi beni akwete akwa chonle na enana na ekpleno ni na ke afike nga amefe konuko eja ke gboni mama nkomie manyonyu ehie ke nga me shi je le denche enyo keke ake nga me chonlo afi ke nga ngo beke school se ameke nga me fe yakowa eno hogba akwete akwa ka mechon ye Solomon se na tabruku ni lebo na efio ebenko akwete akwa don ye ni bi gbohin na etoshishi ahiwo nye benke chonlo afi hu bonisa eja ke enake oblahin enyo ananyo bo mi nwade nche na gbe emi ehie eke chonlo afi bon insanigba from felo juofo ebe mi ni moko enyi ese na taburuku chonchon lo afino bana school no kwalo akwete akwa koni totomo ni eba ikelete egbegbe ni asa akeni oblanyu ehu isaneko mi mbela hewo ekpleno ya afi hewo ni asa amete chonupa abeko na mebuake
Modi enche mama mi mu konle ye menyuma shishi. Afi ye school no kwalo akwete aka onupa ye fomo mi ni ye nuchumo mi hu enyi ehi afi edwe. Ene hewo beni ajele ke bakaka pempem ni ibani na akwete akwa ake leji money kwa school no ni akele eba wo shishi ni ekechu ni enwe na akra na egbo mi gbigbi nwe na eke na tabruku bon hisanigba na tabruku ni momosa na eke saniko mene no njino ni gbiole kra na hefata loke na anyu papa kome ya afimi be fe be ka ata oton lo afi keja na le ye hia belete chon lo na tabruku ngon sanigba chige fe hue chon lo afi ka kwete akwa nyi ope tamono ni noko edole ni na tabruku ho ba kwete akwa ngon agbene kele bagba sani pepepe tamake esumo sani ke minje twinfe na gbe chon lo afi bon akwete akwa hewoji ngbohin nglamo ka menu nchumo he ya oblanyo na no he ina pe he ne he jon he sheke noko ni asan ebi mokosaniko le hu e ka mehishi tamono ni enuku saniko chon lo afi she kaka pempem ye beku ne he sane bon nyemo ye boni e ka obla ye yo ha yakowa bene ba lalo asafo ya asafo emi ni ebabon lala chon mo ye mi da gbin aya lala kasemo ni keja te keje ngbeji pa o ke fanike aho mi ahun ga shi nyonyu make kome lo no dana ba pa enga rafi ni leboni ewu eyo chie nyu emi nkra ye ne kana la chon mo nehi keje ke ewu ete hewie mo pe efe amebe shaka na rafi de nche efe he shei gbomo ya krowa ni be fe bia ekemme ke be ye jano hewo keje anu eke ewu chon lo afi he ya meshia asusu ake yo ewu ngayeli ekole na egba ewu ena beni ayo la agbene mo fe mo ko yo eteke hale luewo beni arafi ba la weche tenwo ke ewu etensani koni ikeba koni ekweni awie ni la wenye ke engame kroko metwa mente efo amedan kra no kake na eke ameji ene hi awie moni eche ni chon lo afi ba chon kaka pempem nyo eke ye ya keba eke ameyo ni ya meshian neka me fi osasanso ye hyian gbejegbe ke jajiano ke hefe keke ni ikemoko ba peye ene hewo echomoko ni yesumo fi chon le kroko mefe obla hie hu ika me trash ye choku ya no cheomi lo amesho antwen lo akrowa mi hwemo short na sho eko jajo ni ji woja lo ya no pe ike hewo mi akeni chon lo afi mi nta chon akrowa mi oblaye ke mo fe mo ake le ebu hehewo oba na le ni komi alo do ade ni lo kanu ni eye kenyo shige ntie no ke na ne me kome ni ke chene no hu oblaye san kele fe na anyo la we cheje hegbe ni ete ekeba ni echu aha chon lo afi ke ngawie mu ake eba no ewo boni ameke amena toe gbeke meje pa ke famie eba ta me fio ye hia gbeke ba she ni chon lo afi ke ngara afi nwosue no kete taichemo beni amehye hia taete shifio ni wo ameke ye bon sanegba ye po no ke memenu mu ahia she amehie sanegba no neba keke ne ka mete sa no ya ha mesen yeje la weche ba fe ameje amane eke ishako babie shile bine minsa hima ya ko wakope ni onga bango babo mi amane eko ni mitolegbe kene no mi ebo hu opani chumo konu oba kwe ni wo wie ni he ni etanlo afo atajen no jino ni hani le bine mba ha boshiwu ni gbekene hu nchu abaka ebo mewo bi efo nkobe agbena tata ha rafi bo emanie ne babole lebi efen pepepe ne shin noko bena rafi bo amanie bele chon lo afi mi efun ketashi ni ona ye hie fan ake ejife ake ele ake sanini tamo enehe achole ye jikole eba mfe chi ne ba momo mewo etashin ke asha rafi babo emanie egbina arafi na nyoshi ni chon lo afi ke no mo eyeje
min da bo shi eche mo nehi je mo fe mo na mo ko chole yu ke chole ye je mba papa he ta mo gbe ke neni nke ta ohie ne moni was patre lele hegbe ni mi ale mewo keje ara afie etole ni nke mi ni fe mo ni mi haule ninu ewo mba wolegbe ni eya enye ke chenwo chimikele akaba ha kaka pempe oblayi ni amebashu ehia nhie inu ni nkpabo fa no nu ne shede ake wo pa wo esa ehe chimba wolegbe ni ashia keke ne tesha ke ya chila we chekple ehe ho itashi ko na botesani emi egbe na ebota etue ni ho itashi ko la we che wie san ekechonchon lo afi ye yo ke shinlemi ni ke sheje menyo fe ami keke na ametesha medaleshi na amete